hai manaze gimai sai hai manaze kulumdele namai kepeki zit set tingkum kum chana zeng kai zeminge kedai mai ting gigu zeme mangka I ahuin komene zeme kogane hai manahang rangai zai paulia gai daradle namai hagigu zeme mangka durelang beteuze chuna indiaram kedai me manai Pakistan kedai makake keleuze kabok jabam makake indiaram kedai ke fake news rame chuna ke social media platform kacham be bam ge viral kasang jala muile chibzegene anui chuna ke marasam news kanking me bloge fake news che hai mana mina ncha chil radali je chirmang che chuna ge indiaram kedai me manai Pakistan kedai makake keleuze kabok jabam makake fake news viral te gai bise aize indiaram kedai mena viral te gai be makcha Pakistan kedai mena viral te gai be koling je kha chudeli chibzegna fake news kacham be I anui hai mana na chirara je chirmang che melungi je ka hare bise ngara bahangana aibe zeme mang ka gana fake news ramze dulia ga radali plamzane fake news che siaka kasang be ko je chirmang che sa je anui gongge ma tu side effect je gara be maglei aize mi hingbe je chirmang che melung sui ka hare be mana me mikina me je chirmang che mikibo merame lame kachang kang hijaba me lisi ka tejaba me je chirmang che matau te jeng ko togene laba merame hangtu ninghre ben chirame misonga je lamuile fake news je gene za aize fake news je railang be ke indiaram kedai ke rafael Pakistan kedai mene bahalpur ke kapke gaile je Pakistan kedai ko mintia ne aize viral te gai bise aibe rafael maglei je khaji dele aize sukhoi mig 21 nei je cheu je aize tingkom komdai soge indiaram kedai ke tingkom kumchangna je kai ket ke pei ke aize Punjab Mugwa district je Grace tebe koli je kaju dele je chibe photo je lulu je chuna ke Pakistan ke de me viral te zalamile je aize fake news lei ka chibe hai mana chira dele je pakna be ke Pakistan ke de gu sipai mene sukoi je tu kapke kai lei ka chibe je aize te tibeting kum chana jeng kai je matai September ke mig 29 Rajasthan Balmer ke je Grace tebe gulei je kaju dele je pak chombe ke helicopter na fighter jet tu je chak to begu social media ke viral pepe anoi hai mana ngau je churmang che WhatsApp group rame gudu ngau logu le je chibe helicopter ne fighter jet tu je chak to je bambe je churmang che kasui je bambe je aize AI artificial intelligence ne katle be ko le je ka ju le je aize du fake news le je pama dai be ke indiaram kadai gu je tu je kapkeu kai lu je pilot tai ke je jemanam ramen nya ne bamlo je churmang che indiaram kadai gu pilot tu je apni ne fighter jet te kapkeu kai lu je nimni be ta hange te gai je bambe aize du indiaram kadai gu le je ka ju le je aize keu na runner le kapri be je churmuk che aita ti be je aize Madhya Pradesh Shivpuri ka che bam ge indiaram kadai gu sipai IAF gu chige fighter jet che crash te gai je indiaram kadai mene puchu kanga be gu video le ka che be je hai mana chira de le je paming ge be ke indiaram kadai gu aircraft tu je punui na ting kai ge ne je churmuk che chige aircraft tu je punui gu gimi che ne kapche kapto ge je aircraft che crash te be video je du chuna ge WhatsApp group ram ke je viral je te ro kai zala muile je chibze du punui na kapke be mak che aize game kan ta be gu video le ka chibze hai mana chira de le je paming ge be ke chuna ge Pakistan gu media ram ne indiaram ke de Jammu and Kashmir Srinagar gu airbase tu jedu kam sia ton di bse chuna ge punui na fake news hangene je churmuk che kara sa gane dam ram jedu misonga zala muile je chibe Srinagar ge airbase bam je Pakistan ke de me kap tu kam sia mak je chike attack tu te gai magle je ai balam ge se media reporter ka cham ne punui na chibe bam ge neu chang bu je ai ram je ka tain dui gai bedeli je ai be chuna ge close ke book che bam ka ke social media ge fake news ram ki ka sang je bam je ge hai mana anting chi je churmuk che melung je du hre rada kanele su ai popo hre ra ga le ka chi bise hai mana je chi taw gai dele za inje mai ting moi ge indiaram ke dei guspai mene Pakistan ke operation sindur chi ge attack te gai bi ke chunare ka chang be hanam spai me mina hang hai kat pere me panui kring bise ga kai dele je cheu je chi ge civilian me mina hang kreu je mingi sona du ki me panui kring bise ga kai ti dele je sale Pahalgam attack te BBC gane indiaram kadai mena Pakistan kadai pere ke operation te gai bichangi je mai ting nai mikpui ge
punch Jammu and Kashmir ke ze nam spa mine firing te ka kadai te le ze ka chu le Pakistan ke de mine zai chi ge firing te be ke ze mina hang kreb ze kana me punui kring bezenga gai ti zai mina hang hadai son du ki me ka hazam te le ze sale zai chi ge firing te be ke ze na poine somang pui mi somak je zemanam ka do me ze Pakistan ke de me ze punui kring be kam garange kap te le ze che ze chi ge mina ke ki me zam zai mina ke me punui kring be ze ga gai ti de le ze ka chu de le ze chuna punch ka che be pam ge ze zanam spy mine chige attack ze firing te bi pise gene chige bam ram ze mina ke ki me chibe bam solu ze mi hang sam alia Srinagar te chirmuk je mi hang sam bam ka cham mi hang ge safety ra bang ge tai lu ze punch ke chuna ge zamana ze du bam cham ka sang ze bam jala moi de le ze ka ju de le ze chirmuk je nam spy mine chige attack te bi ge ze chige zamana ke ki me puni kring bang ga bro namak je ki beram ze du kam sia to ni ze chirmuk je petrol pump ram ze du tim sia ton di de le ze sale chuna ge kleu ze ka bok chabam bi segine Jodhpur ge ze government school somak zai chirmuk che private school somak zai chirmuk che anganbadi somak che leisi kiram ze kam to kam di de ze ka chu de BLA sipai mene IED blast te goi dele ze ka chu dele ze chize te goi be Manchkunch area ge ze te goi dele ze cheu ze ai ze Pakistan ke dei gu sipai me gu gari ge ze ai ze BLA sipai mene IED blast te goi dele ze sali ze chige Pakistan ke dei gu sipai me mina hang krev ze kana me punui kring bezenga gai di dele ze cheu ze ai ze BLA ze Balochistan Liberation Army mene le ze ka chu dele ze Balochistan bone ai ze Pakistan ke dei spy gu gari ge ze ai ze IED blast te goi be Pakistan ke dei ne tai gene punui ze chuna ge punui hange country chamchai ze pepet ke range ki balam gene Pakistan ke dei manaya ai be Balochistan Liberation Army ma ka kedu te si ze imak che la ko le ze sale Uttarakhand state Gangotri ge helicopter crash te begine mina hangmadai me punui kring bise ga kai di dele ze sale ze chige plan tige te beite ze chobe ze hangsro ko le ze cheu ze hangna ne zamjala muile ze sa ze ai ze ting chu an chat squee hi ge le ze ka chu dele Pakistan ke de Lahore ge PAF में ट्रेनिंग तेबे बम के से चिगे बम को जे लो चुम सिंग जे से दले जे चेउ जे चिबे चांगे चिजे एयरपोर्ट ताइगना ना बि सिगने एयरपोर्ट के दो मिना के में खिंग जे अलिया जे पकले रो दले जे चेउ जे आई जे चिगे लाहौर पाकिस्तान के बम ब्लास्ट तेबे को सेले का चिबे जे आई जे जियो न्यूज के ने चिपे दले जे का चि दले जे चुना चिगे आई ब्लास्ट तेबे जे अंदाइगम तकते तेमे का चिबे जे प्लम जे चिंचि मक्तला मुरले जे साले Mike peke zite se tin kom chana zeng kai zeminge kadai mai hagi gu zeme manga ina zeme kogene haimana hang rangai zai paulia gai bana aigena loigara dele haimana je channel se like te gai subscribe te gai ze comment section ge comment te gai kyam gai dele haimana je kolum dele